To nda niŋ la video shɛli ka ti ma biɛligu pirigili yɛli ni ka dima niŋ kahigim li yɛltɔɣa shɛli zaŋ zaŋ tiba di zuɣu n tiɛha din ku paya shɛli ŋɔ a yi lihi a ni yɛli University of Iceland n bala maa di zuɣu karachi nim bini bee chicha nima bin daa bɛ Ghana ka bɔhiri ma la shikuru bihi yɛltɔɣa nyɛ ŋun nyɛ karachi n nyɛ chicha ka bɔri na arkana a apply shikuru as university be international student ŋɔ maa di zuɣu ni ku kpɛri luɣu shɛli polo ka mina diri fiila ŋɔ University of Iceland be me campus kan kpɛri ŋɔ maa di zuɣu a nyɛ ninvuɣu so ŋun yɛli na di bɔrimi ni a go ka mɔnsi bi gɔri pam ka che ti ŋɔyaa nima ka ti bi tooi gɔra di zuɣu a yi nyɛ 5 northern region bilichina a video ŋɔ ka n niŋda n mi ni yɛn suha shɛm kpaŋa maŋa ka share video ŋɔ maa ka like ka subscribe video nim maa ti tɔɣisiri la gɔrim yɛltɔɣa di yɛn chɛ ka tinzo nim ŋɔ maa ka ti nyɛriba mɔɔ ka tinim ba ŋɔ ka ti bi nyɛri ti northerners ŋɔ maa ti gba zaa ni piliya wuhubu ka tabiliriba n tiɛha campus shɛli ni kpɛri ŋɔ a yi lihi bi kambɔnsi bin ku biɛni n tiɛha ti northerners ban ku nyɛ northerners niriba ata konko ka n nya ŋmampirigu zaɣ yino dagbani zaɣ yino n ti pahi mɔbili so n ti pahi busaangi gaai so amaa Ghanaians bin bɛ kpɛŋŋɔ shikuru ŋɔ puuni ka di nyɛla bi mini bi paɣaba bi mini bi bihi ka o apply shikuru maa ka di nyɛla o mini o paɣa n kana n ti biɛni ka bi bihi kana ka di nyɛla ŋun paɣa ŋɔ maa bin to apply li ka di nyɛla ŋun doo ŋɔ n kanna ni o ti chaŋ shikuru paɣa ŋɔ ŋun yɛn kamna ti tumdi tuma bee ŋun doo ŋɔ maa ŋun n chɛni shikuru ka paɣa ŋɔ maa tumdi tuma bee ka doo ŋɔ chɛni shikuru ka paɣa ŋɔ tumdi tuma bee ka paɣa ŋɔ tumdi tuma ka doo ŋɔ to n dagbani maa di zuɣu University of Iceland ka n ʒiya ŋɔ maa n nuwa ni tiri luɣu shɛli polo ŋɔ ha another university n bala maa airport n bɛ tu sunsuuni nimaani maa mi gba zaa University of Reykjavik di zuɣu ni ʒi shɛli ŋɔ University of Iceland campus n bala maa ka naan che University of Reykjavik di mi gba zaa ni shɛbi sunsuuni ŋɔ maa di zuɣu ti mali ni n zaŋ yɛltɔɣa shɛli zaŋ timma biligu ki yaa diri daanfaani shikuru bihi yɛltɔɣa n bala di zuɣu a yi kpaŋa maŋa nyinsa chɛm la di zuɣu ni paagi luɣu shɛli polo yɛn chɛmi ka a yuli maa n yɛri kama a yi bɔri na chaŋ as international student miri ka a yɛn bɔri ni chaŋ Canada bee Iceland Google school shɛli an bɔri na chaŋ maa n nyɛla school maa ka kpe an ti nyɛ school maa bi binshaɣu kam ni nyɛ shɛm di zuɣu lihin kpɛŋ ŋɔ yaha an yɛri bo din paya di puuni viɛnyɛlinga maa a yɛn chaŋ shikuru kama yiŋɔ Iceland ŋɔ ni mili shɛm n yaa tarigi ka nan bɔri ni zaŋ paha maa ka shikuru bili nyɛma n pa chicha n mi bi kana as international student man nyɛla hɔɔzira ka tɔɣisira hɔɔzira yɛtɔ amaa di nyɛla nyuli ni takahi ka ti northerners ka ti nim ba ŋuna ti nim bi chaŋ shikuru n bɔhi shɛli ni bɔhiri n bala maa ti northerners ti nim bi chaŋ school bee ka kambɔnsi ŋɔ maa ka ban ŋɔ shikuru maa a ku nyɛriba mi luɣuli kam ka bini chana ti ni northerners maa ti school maa yɛ polo ka di kpalim that is my question dini sani ka bi doli bi pirigili ban kana shikuru maa puuni maa bi nyɛla chicha nima an ku mi chicha shɛba ka bi bɛ Ghana n wuhiri shikuru maa lala n nyɛba ka bi gba zaa zaŋ n apply amaa n nyɛrila ti kum da pila shikuru ŋɔ maa ka bi dii kanna surviving list Ghana miya bi zaŋla shikuru ŋɔ maa n lɛbi daantaliga n lee dun kpɛna amin dagbani maa understand ma bi di zuɣu school maa din dee yin niŋmi ka a mali interest ka Iceland ŋɔ konko yɛltɔɣa kan yɛra
niŋmi research n nyɛ nya shikuru din sani ka a bɔri na chaŋ kantiri din sani ka a bɔri na chaŋ ka niŋ di research viɛnyɛlinga pui ka naan niŋ wula ka naan kana di zuɣu connection din bɛ di puuni ka nyɛ nyaɣa ti kom connection din bɛ di puuni ka nyɛ nyaɣa ti kom shikuru maa din dee niŋ ka a yi chaŋ ti chɛki Iceland na yɛn kamna as international student ka di chɛ kam ŋun bɛ 5 northern ŋɔ chɛla ka video ŋɔ paago a gba to apply next year this year ŋɔ maa 2024 di kpariya shikuru maa campus ni ka na ku ŋɔ bi gym center shikuru maa man ka na ku bɛ ŋɔ maa a gba zaa ni bɔri na kana as next year chɛm ti niŋ research Iceland ni ku mi one key shɛli ka yɛn zaŋ yɛla bi mala bi English course shɛli a chaŋ ti search la a nyɛli yɛ karachi nim maa bi bi acceptiri Ghana ti English ŋɔ maa la foreign English ŋɔ maa di din ka yɛn chaŋ ti di exams ka yɛn write bi mi mali a yi write din tu na paasi shɛm yɛn n yaarili ti niŋ bi shikuru ni diba yɔbu ni pirigili ka shɛba ni diba yɔbu bee diba pɔin n bala maa ka di tu na nya din ka yɛn zaŋ pahi a gbana zuɣu ka apply as shikuru na yɛn kana yɛŋɔ na ti karim last English bin maa din niŋ ni ILT bee bumbo ka bi boondili la LAT ŋɔ maa din na ku nyɛ the first thing din tu na ka dima a niŋli di zuɣu din niŋ important pam di zuɣu ti ma biligu n ba nima mini n bia nima ka di chɛ kam ŋun bɛ Dagbaŋ o biɛla nyɔŋni bee luɣuli kam ka nyɛ Northern shikuru maa din dee niŋ ka a yɛn apply na yɛrilimi ka labiri yɛra shikuru ba bi deera binshaɣu a yɛn apply as international student a yi lihi ka bin bɔri gbana shɛli maa binshaɣu ka ni bin bɔri ko shɛli ka a mali binshaɣu kama ILT bee shikuru shɛli bin bɔri na a sabi English shɛli maa ka a nyɛli n kɔɔli ti mi bi shɛba ka bi yɛn ni ka di ŋmana ni a yɛn sabili ni 30 million ka a yɛn sabili a yi paasi fine a bi paasi ka a labi second one la gbaŋ maa nyɛ first thing ni di bɛ a bin puuni ka a na zaŋ apply a yi apply naagi ka guhi yuuni kam puuni December ka bi yoori admission maa bee yoogi phone maa ka sokam apply nyɛ ŋun kam mali a gbana binshaɣu ka karina binshaɣu kam ka apply a yi apply din tam maa tin dɛni ku kpɛ January puuni shikuru maa bi kparim maa a lan apply binshaɣu kam di ku chaŋ admission maa di kpariya zaŋ chaŋ April May puuni ŋun kam yɛn nyɛ shikuru ka o nya yi nyɛ naagi to nimaani ka nyɛ nyaɣa ti kum a nyɛla ka dima di kam na pun an ku apply maa free a bi yɔ laɣa shɛli so bi deera laɣa shɛli di chɛ ka so gaba free apply n nyɛli so after I apply naagi shikuru maa a yi pa nyɛya a yi pa nyɛ maa shikuru maa ka right no yɛla kam na shikuru maa ŋun ni peka a binshaɣu ka niŋ o viɛnyɛlinga ka o yi peka naagi so nimaani maa ŋun yɛn pose a gbana na a binshaɣu kam a yuli yaa ka zaŋ ti te migration to nimaani n nyɛ laɣari a nyɛ palpɛ laɣari dibu because migration maa ne contact a email na a binshaɣu kam a bank statement na a binshaɣu kam do tu ni ka dima a yi provide li I mean Dagbani maa nimaani ka laɣari di sa an yo admission fee ni visa fee a yɛn chaŋ ti tom print a nu VFA office nimaani maa zaaha a yi pa n yɔri laɣari n zaŋ ti migration di zaha maa a yɛn yɔrila online last year maa bi ban daa yɛn kana ka laɣari maa wula ka a yɛn niŋ yɔli zaŋ tiba because Ghana maa a yi ka maybe account shɛli din ni tooi yɔli to din yɛn nyɛ ka so yɛn bɛ kpɛŋɔ ŋɔ ka nyɛn bɔ laɣari maa zaŋ ti Ghana ka ŋun bɔ laɣari maa kpɛŋ ŋɔ n zaŋ chaŋ ti yɔ admission fee maa by your name na a binshaɣu kam zaŋ taa ka di refleshi ka di kpalim pumpɔŋɔ a yi pa yɛn dila tiɣiti pɔi mi ka a ti yɛn da na da tiɣiti maa ni binshaɣu kam maa bi malila binshaɣu tin daa yɛn ni bank statement maa bi side maa bi yɛn wahami
because I'm a passport ka bisha kam no ready the tuna mal bank account ala bank account ma puni be mborman na banya certain amounts of large shell at account puni because manya na kana shekora biu ayam na kara shekorna kabamba na kam na tishe ami an kan shekora ayin gela du puni ayin dimi kanyu ama lar ya kaza maybe then tonya kadma 3,000 euro $13,000 be $14,000 at account puni piran wa zaha block wo shi na balama ama yalwa don wan zaha seloma gab shekuru be ma gab shi balama ngolongo don wan zaha nya shekuru be ma gab shi ne ngolongo go za shekuru be ma gab shi ban ma zaha ye kala na ma kamwa se ba jira puni dazo nima na ma larma be nyal na karba 13,000 dinyar akonkonya pian wo ka connection ma kana de to kom kan yanya hama so biene mane nda apply nan kana shakoro kapa ni yan firse in yemel pa nyen yelma mel pa mel be de nan ba sa yan sa mazan nan to ban kana ka ba sab nan ba gbana pune ne ba mel pa ba ma pompon dere nan ka na mel pa ai tenza apa kana free nyere ngomel pa ka ba nan yan kana ma amna pa in bone kana don wa dinyala akonkonya dutum na akle lar kama maybe 13,000 pulo ha dimi nyala kadama amna apama nyan kana nirba yi times 2 nyambala ma to bemina nan da sham nyame be na lama ka bolare kama so wada account ma pune so kala la arma ba ka nyen nirba lare nzan no wada account ma pune ka rese ba nirba ma bi okonkoma ko prentele nzan pa ogona ma zo on submitele as o bank statement dinyan chaka onyo ben shakam amoti en kana ko le bon do tote ka bon yan sham ngobla shele o be surgane dinyan zo zan kan so piran wadon won za ha shakro be ma gabshi no ngulongo duo bam kana karanya ba male paaba husband and wife ben man gerla apartment ngo pune he ka ba menye single he ka o mi ger kwanwo so banye family akana amna pa yenma ida apartment na mbongo he so kwana waran won zaha campus ma nya ka single na ma me ki bi ger kwanwo so ditin nan ba mala bantinye kama family na mami gwa ba bela area wo hanya kama aipa kana amra pa ama ka be biane be mi gwa mala be da apartment kar be lo shel pulo dabam ka ba biane yi mal biliare yi kamna amra pa na be amra pa ki ma biya yi be man yan chan shakor be mi gwa kala na ko zan no tatte shel wo pune dan ka mi gwa kana shakor dozo ko rashi mana kana lo shel pulo mala ayan kana la manye a bank statement ma ki bolare emprunté cities ki zan nan ka the refresh amount of money shele bombarma de connection ma to de so ki na nan wula ki na zan submit de so ban nan da shamba ma shakur be ma bazaha tan waya anama ayan yame ka ya kamwan soma ka bazaha na ku dwele be ki ma an kana ama ku yele northerners fulonguna na ba chamata sabre English course shele kan badda gban won nan lehra yin ko chan to yo 30 million ka right la exam fa ka ba passe la rabah la wer bi ka won lehra la tarma kan mana la karanyere ama lehra tan zo na ma balla maka pe bokula la rana ma shabjane won bankana la siya won son bien won right la buta be won na zo ba ka tan passe kana an karama so to so reta ma dir ma za yiba nya dagban pula karache na ma tan nan de yiba sa mara ba ni nan ma research yoma compare tinshi ka compare yango anyanya wula yanyale so family na ma ban ga lo share pula ma dan bo ma inshallah da zo nyulum bo Mr. President on social media zo zan work to campus here in Iceland, University of Iceland, the Pune kam jama, the zo so kam.